paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, umay kayaw, marikwanang, maribanang. Sige, Marituyang. Irugi tayo ti agay ayam iti bingo kukumaray. Muto iti bingo card, tagpili ak iti card ko, maray. Adtoy, Maribanang. Agpili ka nga raw, no anya ti swerte dita. Adayamot kasta. No siya kumpormilata ditan. Aw, adda kay man dito yan. Ay, kwaraw. Di kay lamabain mo't ngagsusugal dito itangal daw ti Domingaw. Kwarog, pangaasim di mo ibagbagakan ni Uncle Mau. Apay ngay takala nga simbang pa'y tuyang. Ay badaw. Nagsusugal kayo manay, ngagkukumaray. Sana sugal. Nagayayam kami lang iti bingo. Ay uray kunayo ngay ayam. Tapos pustaan nyo, Mike. Pudnaw, adda pustaan mi nga kukumaray, ang piso-piso lang mo. Urayan niya pa'y tisasawan. Sugal lata day ta. Kunayo, mapang kayo makimisa yung simbahan. Ngam kalpasan ti misa, mapan kayo mo't nagsusugal yung tersina ni kagawan. Di ka kumunkontran ba daw? Nakakaiso na pagliwliwaan mi lang day ta. Dalano ti kamuti di barangay hall, nagadaw. Aya? No, kaya't mo mga laka iti imulam. Katuna. Naimas ti bagas na dayjay abaray ti kamutay. Ay, mayat nga rod Nukas na, inak nga rod agala. Ay, una. Tapno mapaadu tayo mo't dito'y dagita akamutay. Nangina ti kamuti ita, kunayon sa. Una. Nangingina pa'y nga may sakilo a bagas. Ay, pudno tayo tangkail. Isu nga agmulak mamit iti kamutay. Tay kunakon, Kwarog, di mo ibagbagakan ni Inting tinakitam a panagsugsugal mi nga kukumaray. Ay, sanan tay. Umayak lang agala iti lanot ti kamutay. Ay, intan iji barangay hall. Nay, apay Inteng? Ay mangalan ni Kwarog iti kamuti nga imula na. Anya? Mga no kaya't mumutiag mula ba nang ibagamlaang? Ay, masadutak, Inteng. Awan oras ko para itidayta. Nukasta nga ron. Itid kulaangan ka ni Pari Badong. Awanay, tibagas ta, tuyang. Gumatang kay tibagas, intun madamdama. Anya, kano awanan kwartata ita? Anya? Awanin ti ornong ta, kwarta? Awan ko na lang arudan, naibusan. Insugal mo ti kwarta? Sukatakto no mga bakak manen iti binggaw. Anya! Umayak man umutang iti bagasyo, pare. Bagas ko na. Wan, pare. Insugal ngamin ni tuyang ko ti paggatang may. Sa dino tinakisugalan ni Marituyang. Agsusugal na nga kukumaray, pare. Anyat kahit mo asawin, pare? Ni tuyang, ni Marikwanang, kay Maribanang, taluda nga agsusugal. Ha? Sa dinaw? Ije tersina ni kagawad, pare. Ay? Iswa, pabuludan na ko na, pare. Sige. Ikang ka, iti kagudwat ka man. Ay na, agyaman ak, pare, Ay, kasaritak tuman ni Kwarog maipapan iti dayta. Hey, saan ang maiparbang dayta nga aramidin da? Swerte ka na panimutang abadong. Agyaman ka. Ta nagpautang ni pare Inting iti bagas da. Un nga raw, ay adda pa'y lanot ti kamuti dita. Wine, libre ka no dayta. Iso na nga lang mutin ay iti mula. Agit itadagayam iti libre alanot ti kamutay. Wine, iso nga agimula tamang may iti bangkag da. Kamuti lang dayta. Asino mo ngay ti gumatang? Ay, just kikaki, di mo tuyang. Siyempre, adda gumatang Di mo lalaangan ti kamutay. Tado ti nagbiag iti kamutay. Agsusugal kayo met kano nga agkukumare, Anya, sino tinagkunakan ka? Ni Kadi Kwarog? Saan?
Ni paribadong tinangibaga kanyak. Ay saan apod no dayta, Inteng? Anya saan? Kat no insugal ka no ni Marituyang ti kwartada. Isu siguro lang ti makisugsugal Na, kahit mo asawan, saan kayo akaraman ka ni kagawad kwanang? Ay saan? Ah. Ibaga nakit din nga agsusugal kami kada Marituyang. Sapay lako ba? Tagsasaw ka itipod na. Maray, pudno ka di nga danapanan ni Kapitan. Awan ita dito'y ni Inteng. Mabalin tayo ti agsusugal manan. Ay na, sapay awan kwartak ita kukumaray. Ano kayat mo? Pautangan ka pa'y lang iti kwarta, Marituyang. Ay, wunmat nga agpaisaw, Marituyang. Ay, alaman nga rod, Marikwanang. Bayadak to, no adda kwarta. Sige, pautangan ka. Tapno makapagsusugal tayo manen ita. Agyaman nak, Marikwanang. Mala, pautangan nak nga rod iti 300. Mabiit laang. Adtoy. May isa, dua, talo. Talugas sa tapisos dayta. Maliiwan nyo man no sa dino ti pagsusugalan da Marituyan. Ha? Amuyo ti may papaniti pa nagsusugal dang kail. May bimulod ni paribadong kanyak iti bagas. Kuna na nga insugal ni Marituyang ti kwartada. Anya? Kaya no ije ka no tirsina ni kagawad kwanang. Ije ka no ti pagsusugalan da. Awan da ba? Imalis da siguro ang kail. Bayan yaw. Tapali iwan mi ida na imbagang kail. No makita yaw. Ibagayo kanya ka dagos. Ariglada ang kail. Waraw, gatangem man day to'y lakok abagas. Anya? Awan nga min kwarta. Pangaasim kuma at agatangem mo. Amang ano day tamo tay binulod ni tata badong kiniangkel ka, Ha? Ila ko yaw, tapno at dalang pagsugal yaw. Ay, ipulong ka yaw. Anya? Maray, gatangem man day to'y lakok abagas. Ay, masurunak lang iti day jakwaraw. Ipulong na kanaw. Anya? Si kanti manggatang maray. Uray 50 ti may sa kilaw. Ay, katuan amokot nga awan kwartam. Pagpuunak iti sugal. Di mo pa'y nabayadan kanyak di 300 nga inutang mo. Minton kwanton maray. Pangaasaym, awan pagsugal ko ita. Maawatan ka, Maray. Makumi ko mga agmula iti kamuti ipangkag ta. Awanan ti bagas ta. Bagas manan ti bagbagam? Kasanaw ka na ibos mo't tinadagos ti binulot ko kang parinting nga bagas. Ha? No kasta, inibos mo aming nga inloto akin nan. Ha? Ay, kwa. Apay, anya ti pagkitkitam kanya, rawang. Apay nga rin na ibos sa dagos nga, iti bagas ta. Ha? Ay, ingagdis kita rin iti bagas. Aon may isangtan. Gumatang ka manan iti bagas ti kamutay, Marikwanang. Kamuti mo't nga agpay sudagita. Nangalaam nga'y. Ay, di mong damagan pa, no, sa dino tinangalaak, Maray. Gumatang kaan. Sige man nga ron, Maray. Gatangak amin ang dayta. Sangapulo a kilo amin dayta, Maray. Nabayag, ajak nakaraman iti nalungta abagas ti kamutay. Ay, nahimas dayta, Maray. Madlaw ko nga rod kat kasta. Ay ngam, kaslamot na ganos. Sana balay, tinaskan. Makaraman ka iti kamutay. Sige, ilakok tumot ng tidat duma. Tanarigat no ka nagkaamay. Sige, oray dito o nagtitersinak nga agsusugal tayaw. Maray. Sana balay, mangrikupak ita nga aldaw ti Domingaw. Nasaysayatan ti kasta, Marikwanang. Mala, irwar kon ti bingo cards, tamang rugi tayon ko, kumare. Sige, kukumare. Di kay agdanag, taawan ni Inting ita nga umay. Napanandaya,
Ay, ada na panandakan ni Kwarog, Marikwanang. Isa agon daway tayo ita. Wen, nagmayat to, pay dahi to'y apagliw-liwan tayo. Nakarikap ngagpaiso ti Teresina. Ngam adamot mangmangag iti unag akaslagay ayam iti binggaw. Wunan niya. Ay sabalin sa muter aramidan dan. Anya nga ti aramidan tangkail. Ay. Tukom ti Teresina. Damang lukat ni kagawad ko na. Matong palang kail. Kagawad ko na. Namumingad na kayo di taunag. Ilukat mo kumati Teresina, kagawad. Kagawad ko na. Natagumatan. Ni Kwarog, ay kasano tayo itan, Kukumaray? Sige, ilukatamon ni Kwarog, Marikwanang. Kasano ngay nung makita na kayo dito, Ay, aglimang ta dito unag maribanang kartingam. Sige, Maritoyang, aglimang ta iti sirok ti kama ni Marikwanang, tapno saan data makita ni Kwarog. Kagawad. Ay, umayon! Aguray ka laang dita! Anya ti aramidan niya di taunag Marikwanang. Kwa, Kapitan. Di kayo makapaglibakan, kagawad. Nangagmitay nga agaayam kayo iti binggaw. Sa dinutayan ni Banang ka ni Marituyang. Kwa, awanda ditoy. Wen, awanda ditoy. Di kaglibakan, kagawad. Adda dito'y dananatuyang kan antibanang. Ang mumiday ta. Ay rumwar kayo dita, Marituyang. Banang! Oh, kita ma. Adda sapatos dita sa ngutiri daw yung kagawad. Iso adi kay makapaglibak kada kami kini ang kalinteng. Mabigbig ko na gito yung kamuti Kamutik na kita, uy. Anya? Ginatang ko ka ni Marituyang dagita. Ay, pagkawanan na Kwarog. Siyak tinagtakaw ka dagiti bagas ti mula makamutay. Awan ngamin kwartak apagsugal kaw. Makita yun na itaabunga ti panagsugsugal yaw. Ay, sorry, Kapitan. Nailaw anak laang. Ay, masapul ang maamuan ni Pari Badong daytay. Anya? Gaputajak ginatang tilaklako yung kanyak abagas iday. Tinakaw yung ti kamutay. Ay, nagalasan ti aramid mo nanatuyang. Ay. Kitsi kamat, Banang. Asawa na ka ti Kapitan. Inayon mo ti bagay, ngagsugal. Ay, sorry, intay. Ay, awan ti agas ti suri. Agbalbaliw kayo. Huston ba dong? Huston ka siya na kumain. Mangibabain ka. Agasam dahi tang aramid mo ngay. Pagkawanan na ka dahin. Santo na maulit pa. Kapo iti dahi ta binggaw. Masorsorom ti agtakaw ka nagilako iti inutang ta bagas. Tapno lagad na pagbinggam. Badaw. Mutoy man dahi ta binggaw. Tatagtadag iti napinaw. Ayawanan ti binggo tayo Kukumaray. Pinuuranan ni Badaw. Kasta. Ay, kasta unay at tigirgir ko. Unak nuuray siya kat puuran na. Ay, unay. Ay, iso na didigra akong Kukumaray. Kun indarum nakpay ni Kwaraw. Ay, ladingitag tinapasamak Kukumaray. Kunak nga men no awanan da inting kan Kwarog iti daydi nga aldaw. Ang palpaliiwan da tayo matgayam. Anyat kaya't mo Kwaraw. Multaan ta ni Marituyang mo, no? Saan ko napagmultahan ng kail? Basta kari adinan ulitin ti inaramid na. Anyat makuna Marituyang. Ay, agyaman na Kwaraw. Wan, ikarik. Saan ton ama ulitin aramid ka o Kwaraw? Kain pa nga asiyo ta isardeng yung man ti bingo-bingaw. Ay si Kamari isardeng mam. Uray dagiti Kukumarim. Wen, Kapitan, nagsasaritaan min dayta. Talaga nga isardeng ming ti agsugal.
Imbes nga bingo-bingo kay dita, ingkay kit agmula iti kamuti, tapno ada apitin nyo. Ay nanatoyang nanabanang kan kagawad kuanang. Awan masaya at apagbanagan nyo ngamin iti panagsugsugay nyo. Pudno tinakuna ni Kapitan. Agmula kayo kit di tapno adda apitan nyo. Ala sigay! Didan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesha Tumlid. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y istasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan.